ole tun tum kan video chuan Aadhaar le bank account seed dan kan en ho dona chumi hmai kan hriat tur poimo chu kan Aadhaar le phone number kha link ka nga ya chuan kan bank account na kan number kha an ngai pokani kan Aadhaar link ne kan oh masa bera chuang chrome kan lutanga chuanin NPCI ti kan search anga chu alo lang masa bera hian kan lutanga NPCI ti khan chuan khit lai Taipei Pathum om achung kil veilam kilami khi kan metanga chuanin customer ti kan met lenga chuanin Bharat Aadhaar Seeding Enabler ti base ti khu kan met le anga hian kan lut anga hei option sang oma Aadhaar seeding hei kan ti tur kha nia account details Aadhaar map status tiang vel hi ama mo dan chuan hei tangkai tak vek ania kan thil ti tumber kan ti so huna kan lut kwal tur ngai taila tuna ri chuan Aadhaar seeding deciding ti akhian kan click anga chuanin kan Aadhaar number kan chulu dang heta hian chuan seeding ti kan metang chuan kan bank kan thlanga noi chi a hian select bank ti a hian kan seed du na bank kha kan thlangang kan link du na bank kha chuanin ku option pathum oma hi fresh seeding ti hi Aadhaar le bank account la seed ngai mi lo ta na ti tur ania chuanin a hnuai chia movement same bank with another account hi entirnan SBI saving account kan no ne current account kan no ne tel bokta khata khan kan saving account na kan seed meka current account na kan seed duwa khatianga kan thlak du chon a second na ti hi than tur ania chuan a third option if from one bank to another bank ti hi bank sana tanga bank danga va seed dan ti na nia entirnan state bank ka kan lo seed mek ta Mizoram Rural Bank ka kan seed du chuan khatiang khan anwai bera mi hi thlan tur ani bank danga tanga bank sana vain son ang ani chu chuanin box te hi kan click anga kan scroll thanga captcha hi kan chu lenga achunga inji ang hian kan chulu tanga chuan kan submit ang hi kan scroll thalenga agree and continue ti kan hetang chuanin Aadhaar kan link na phone number khan OTP kan donganga kan OTP don kan chulut lenga confirm anga chuan
Your other number is currently mapped to India Post Payment Bank. Tunai other hi India Post Payment Bank ka ein seed me ka Union Bank ka ithak du chuan confirm ti hi metro ti na ne confirm ti kan metang ti hian in process me ka hei hi chang chuan araya a chang chuan ti hian a zo ngal thina a then chunin hi khat nga ngai te om thina hetlai reference number ti hi kan chin chi ave hrim hrimonga a zo ngal de ni ha reference number ti kan chin chi anga atang rai chi om khanin status enge adin mun va check theina kha omta ka reference number kha kan chin chi anga dikhanin hei other seat dan chu ani mai dikhan hei success ngala har salova till all sam takania chuanin nichina option rang ho kha hun te la tamboka video a save de unan an en kual don chin nila tang kai pui ten lo om ta khan an lut kual chinila home ti ka meta chuan ki option rang oma Aadhaar map status ti a hian lut chinila farmanga kan Aadhaar kan chulut lenga hei hi kan Aadhaar kan link mek na kan seed mek na check na nia eng bank account bera nge kan seed kan share lo chu heta tang po hian check theya kan Aadhaar number kan chulut anga kapcha chuan check status OTP kan chulut leang confirm nga hei china hang ka thak zo chian kha ni hei bank name Union Bank of India tuna ka seed mek na alanga ti hian chuanin enabled for DBT ti hi direct benefit transfer ani lampum chu a omzia chu entinan NR MOPM Kisan ti te lathin ga lom ta scholarship ti te po heng hi ama kha chuanin kan bank account na ngor khan share ol samna kan soinga kan bank account na ngor khan anron thun thin ta kha bank account fel lo te om thin ta ni khatinga khanin puisa khan kalna tur nei si lo kha le ta mai thina fel lo om khan khatiang NR ti te dong turina an don lo pha kha om thin ni kha ati renan DBT hi no siam ta enge Aadhaar kan Aadhaar mangkha kan Aadhaar mil khan ron thun to ta ni account fel lo te kha lo om ta se NR te scholarship te kha heta central lam tangin an ron sanction to ta khami kan account na la lut si lo kan account na fel lo wang han lo la lut lo ta se khami kha kan Aadhaar ne na kan si hun kan ti fel hun a khan kan puisa kha aron lut do na ni entina an kum khat te lo dong to lo ta se account fel lo wang khan Aadhaar si huna account na fel huna khan kum khat chunga don lo zong neng khan NR kha khan PM Kisan emo te kha an dong vek don ti na ni chu hei hi hriat zana dang kan soi ve mai ni chu hrelo le tangkai pui te kan nom ta khan chuanin option dang khan lut le chinang eng berang kan lu leng china ka soi tak in process rei do in seat chung ni khatte om thin ka ti kha khatiang rei do om khan ko noi ber request status check ti akhonin china chin chia tu reference number ti kan ta ka soi mangkha ya check thei ni enge zo to nge to lo ti te kha alang thei ta kami check na kha ni kan lut chinang ti hian alo langanga seeding ti hen kan click anga chuanin enge china kan thlan option kha kan thlang lenga
reference number กันชินเชะกันชุลูตังติคันstep ง่ายหังกันติเลงส่วนนี้account details เห็นกันรูดเวลชินังAadhaar number กันชุลูเลงOTP กันหักกันชุลูเลงserver down นี่ติดลัดไหมก็จะนั่งมานี่เราเช็คเวทต่อไม่โดนเนี่ยขัดส่งค่า Aadhaar seed Aadhaar และ bank account seed ด่านจูนี่ส่วนนี้วิดีโอเตะให้เราจังกายปุยเราลอกปุยเตะอันนี้ส่วนมินเรา like สักมินเรา subscribe สักเละตัวนี้ก็รอนเงินจูนี่มินเรา share สักบอกโดนเนี่ยกันรอไหม